Hadin gijing syarem no hagi election MLA Arhajar Arpulai, bat kum gijing pen krea ek election MDC gudan Salongshen. Kinong elam ke All India Trinamool Congress. Jong ke Umroi constituency balalam kemat ubah George Bilingdo, lembat ke tu keningut kinong elam kilarai ban mino na kene kaseng. Bat bantau thamai no ek kenhuan ke belajar kerteng kum ke Umroi Constituency Progressive Forum UCPF. Shibenta benang pentelun hikam syakri patba hak Umroi constituency. Ya gini kerai lepen pau patba hak jingelang jinginong elam All India Trinamool Congress kebelalong ha Umroi. Hak belai dan langru du MLA barem ke Umroi constituency ubah George Bilingdo ubreiru ukertong jong keseng All India Trinamool Congress hak election MLA Arhajar Arpulai. Nalor kiwe kinong elam jong ne keseng. Hak jingelang kebelalai tai sani ya kimat rekam mensyakri ki baha kamiat upatba ke Umroi constituency. Hak balarai bantau no ya kene ke UCPF. Ya kebelasang dengan kenun kinong elam berkentup ubah penskam lang sotun presiden, ba MDCM working president, ba Pastor Bes Soyong general secretary, ba George Bilingdo MLA barem ke Umroi, lam bat Shibun kinong kersan jong ke TMC. Ha kejingkran patba akan kejingalang kinong kran nang ba kinong elam kilapen pausai bagi patba ke tan Umroi kim patla pensengutu ikur kom trekam ne kimat trekam jong ke TMC. Hak bakum ki patba ki lapen syai lang ba ke result jong ki election MLA Arhajar Arpulai. Nakliang ubah George Bilingdo abakran patba ulapen pau ke jingkemen, but ai kubli kerpang ya bro ki patba kersan jong ke tan Umroi. Kibala kersan ya hak election Arhajar Arpulai. Da gejing ang nuot ban yai ai gejing syakri ke bejanai na kuwe ke senam syakawai pat. Uli tho ru banado bu la syarem no ki election Arhajar Arpulai. Ula bu kiti eno akam ban long kumu presiden ke TMC ha Umroi. Kum joru ban ie no ekakam vice president ke TMC ha kejelan. Cucu ru kumu wei ni kinong nikmat patba ula penpau baleng ba kena ke UCPF. Kabaga kenhun ba thamai kadon ke jing temu ban ai jing syakri na bentang ke patba ke Umroi constituency. Hadin ba ila rem ya election Ostem Arhajar Arpulai. Ila resign no kumu presiden jong ke Umroi block TMC, pada kerja komporu kung vice president jong ke TMC ha ke state. Kajing resign no kajong nga kalong ba ngasim ya kajing ikli ha ke bayday ba kajing rem kajungi ya ke election tame ang ni Umroi baru ha ke state ba kaway habang ni kamla ban poy siya ki number na ki bangi tumu. Adap na kajing sungu ikipay ba jong Umroi constituency ki bala Krisyan. Med ban mensim yang ya kekunhun kejungi hibra kawai hak ba ya la banyo kat kitu kibut hak ni election ke beladep am simdon gunu no kejing do mensim hanga simet lani kejing bokho lani kanu ndrei idap tang kejing sungu ya kipai ba kibal ai kejing Krisyan met ba mensim hak ni election ke beladep bad kembal pen pau di presiden jong Umroi Constituency Progressive Forum hadin kejing slok ba kejing ai jimut jong ki paiba jong kinong ai mensim bat kinong ilam ki jongi hakeleng jong ni Umroi constituency ke be ke jongi ya rai banyeng independent no hak ni kapor Umroi Constituency Progressive Forum de ke forum ke balai lu ke forum independent bat hak jo kapor kumlaong i presiden bentan ni don ke jing tu menang yai syakri ke constituency hagi benta ki ba fair bat kawe ni kita kilat syakri kan long abangin penyang lo jong kurtong hak ni election MDC Arhajar Arpusang. Kajing kepan nak kaliang jonga simet ya baro ki bayi ki bathon ki bayi ngasem ki pelok porjor ki nong Krisyan ki nong ai mensim ki bala don dekat bangi hak ni election ki bala dep. Ba kin soba bakin up ya kajing pernah kertong nak kaliang jong ke forum ke jungi. But ni kwaru bahdien jong kajing pernah jungi jong kurtong bagi pai ba nong Krisyan ki bala ai ke ketika diang ke ketika mon hak ni election ki bala dep bahasa sisien ki kerpat ki bakin sno lang bat ngi bat bangin pet lang silenti ke bajulong na ke benta kalawai jong Umroi constituency tak ba Krisyan ni kurtong ba ni ke forum kan penmi di na kaliang ke jonga nomba ke ni ke forum nomba ki nong ilam baro ki badon hak ni ke por bagi pemla bani don kat ru ni kwa man pusngau ni ke kubor sia baro ki pa nyong snong jong Umroi constituency kerpang ya kitu ki bela Krisyan ni hak election ke bela dep
kata ngin hak election committee yanu kibriu kiba kin ejit kumu kurtong nomor election committee gede idap ki nongilam ki bana tweet ba hak jigi tray kam sanhima ladon ke experience ladon ke jing suthu ba ki pai ba jong mai constituency tingin hak jing start jong ka election committee yanu makin niang yang mentang ngimpat kwa ban ban pen kerteng inu